Alright, katwongere tuguhereza ikaze wowe nshuti mukunzi wa Detone Show. Nk'ibisanzwe rero turagarutse ngo twongere tukugeza ama update agezweho ari kuvugwa mu mikino haba mu Rwanda, ku mugabane wa Afrika ndetse no ku mugabane w'Iburayi hose. Tugenda tukugezaho ama update ari kuvugwa mu mikino. Mwibutsa ko Detone Show ni YouTube channel ikugezaho ibiganiro bigiye bitandukanye mu mikino n'imyidagaduro, amashwa deal yose ugenda yakurikirana kuri Detone Show. Kandi subscribe, like, share na comment kugira ngo igihe cyose dushizeho ibiganiro ujye ubu wa mbere ubibonera kujya. Amakuru yacu rero katuhere kuri Sekafa Kagame Cup. Sekafa Kagame Cup ni irushanwa ryabereye hano mu Rwanda, riza kugenda neza kandi ryegukanwa n'ikipe ya Rayon Sport. Sekafa Kagame Cup rero cyangwa se abashinzwe gutegura irushanwa rya Sekafa bemeje ko u Rwanda rukwiye kwakira irushanwa rya Sekafa imyaka 2 ikurikirana. Ubwo no kuvuga ngo u Rwanda rugomba kwakira Sekafa Kagame Cup 2027 ndetse na 2028. Ayo marushanwa yose agomba kubera hano mu Rwanda. Bishatse kuvuga ko u Rwanda rufite cyangwa se rufite umugisha wo kwakira neza irushanwa rya Sekafa Kagame Cup. Ibibuje nyuma yuko u Rwanda rugaragaje ubwitange ndetse n'abafana benshi ku kibuga bifashije u Rwanda kwakira Sekafa Kagame Cup imyaka 2 ikurikirana. Mwibutsa ko Sekafa Kagame Cup ni irushanwa ryatewe inkunga n'umukuru w'igihugu guhera mu mwaka 2002 kugeza na n'iyi saha, rigiterwa inkunga n'umukuru w'igihugu ashiramo ibihumbi 60 by'amadolari. Ikipe ya mbere igatwara ibihumbi 30, ikipe ya kabiri igatwara ibihumbi 20 ndetse n'ikipe ya gatatu itwara ibihumbi 10 by'amadolari. Mwibutsa ko umwaka irushanwa rya Sekafa Kagame Cup ryatwawe n'ikipe ya Rayon Sport itsinze ikipe ya Gor Mahia ibitego 2-1. Rero Sekafa Kagame Cup umwaka wa 2027 ndetse na 2028 igomba kwakirwa n'igihugu cy'u Rwanda. Abandi barasabwa kwakira Sekafa Kagame Cup cyangwa se Sekafa Senior Challenge y'ibihugu, niyo abandi bagomba kwakira, aho abo muri kano karere bagomba kwakira Sekafa y'ibihugu, igihe Sekafa y'amakreb agomba kwakirwa n'igihugu cy'u Rwanda imyaka 2 yikurikiranye. Mwibutsa ko nyuma yuko ikipe ya Rayon Sport yegukanye Sekafa Kagame Cup, kuri uyu munsi rero abakinnyi bayo bagiye batandukanye basubukuye imyitozo ndetse banahembwa cyangwa se banaherezwa ishimwe ry'uko bitwaye neza. Ubwo bavuga ko ari prime. Abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport bahawe prime igera kuri miliyoni 2 kuri buri mukinnyi wakiniye irushanwa rya Sekafa Kagame Cup, washiraho abasiniya cyangwa se abakinnyi batoya bo muri academy b'ikipe ya Rayon Sport nabo bagiye babagenera. Utibagiwe umusore Tony Kizoka wagize ibibazo akabura umubyeyi we, ariko nawe umutoza Haringingo Francis Christian Mbaye yategetse ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport kongeraho uyu musore nawe akabona nk'ibyo abandi bakinnyi, dore ko uyu musore yarari muri squad y'ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport rero imeze neza, ubiratuje yatangiye cyangwa se yasubukuye imyitozo ifata na prime igiye itandukanye ku mukinnyi witwaye ku bakinnyi bagiye bitwara neza muri Sekafa Kagame Cup. Mwibutsa ko ikipe ya Rayon Sport rero ku munsi wo ku cyumweru ifite umukino n'ikipe ya Matare United yo mu gihugu cya Kenya, bakina cyangwa se bakina hagati y'aya makipe yombi, Rayon Sport ndetse na Matare yo mu gihugu cya Kenya. Yo yasoreje ku mwanya wa 14 mu gihugu cya Kenya muri shampiyona ya Kenya, ifite umukino n'ikipe ya Rayon Sport ku isaha y'isa 12. Ku munsi wo ku cyumweru ikipe ya Rayon Sport yerekana imyenda mishya ndetse n'abakinnyi n'igikombe cya Sekafa Kagame Cup ikipe ya Rayon Sport yegukanye. Katwerekeze kuri perezida w'ishiramwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda, Shema Fabrice, aho yatawe muri yombi ashinjwa gutanga sheke itazigamiye. Wakwibaza uti se yayitanze hehe, yayihaye nde? Ni ibyo kwibaza, dore ko uyu mugabo yaraye atawe muri yombi ashinjwa gutanga sheke itazigamiye. Ni umugabo aho yaramaze kugera mu nzu cyangwa se muri Ferwafa, yaramaze gushira ibintu byose ku murongo, agenda abyoroganiza neza, dore ko ku ngoma ya Shema Fabrice u Rwanda rwagiye rwakira amarushanwa agiye atandukanye. Twavugamo nka FIFA Series yagiye yitegurwa neza cyane ikegukanwa n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Shema Fabrice rero abanyamupira mwese cyangwa se abenshi tumusengere uyu mugabo abashe kugaruka mu mirimo yo, dore ko ari umugabo ugenda ukora imirimo myinshi ikomeye cyane muri Ferwafa. Umugabo rero yatawe muri yombi.
twerekeze ku ikipe ya APR FC, aho ikipe ya APR FC ikomeje imyiteguro ya shampiyona ndetse n'indi mikino yo ku mugabane wa Afurika. Ikipe ya APR FC iri kugenda ikina imikino ya gicuti. Kuri iyi saha ikipe ya APR FC irimo gukina na Matare United, twakubwiyeho ko izakina n'ikipe ya Rayon Sports ku munsi wo ku cyumweru. Uyu munsi iri gukina n'ikipe ya APR FC mu mukino wa gicuti, aho igice cya mbere kirangiye ikipe ya APR FC iyoboye n'igitego kimwe. Ni igitego cyatsinzwe na Sheikh Jibril Watara, uyu rutahizamu w'ikipe ya APR FC ukomeje kugenda yitwara neza. Mwibutsa ko ikipe ya Matare United ni ikipe yo mu gihugu cya Kenya yageze mu Rwanda, ari kugenda yitegura shampiyona yo mu gihugu cya Kenya, aho shampiyona yo mu gihugu cya Kenya izatangira mu minsi iri imbere. Rero ikipe yo mu gihugu cya Kenya ni ikipe yagiye yiyubaka neza, dore ko yongeyemo umukinnyi w'umunyarwanda ni Ishimwe Blaise wagiye unyura mu makipe nka Rayon Sports. Rero ikipe iri gukina n'ikipe ya APR FC, aho igice cya mbere kirangiye ikipe ya APR FC iyoboye n'igitego kimwe. Updates agezweho ugomba kugenda uyakurikira no kuri The Tony Show nk'ibisanzwe. Kanda subscribe, like, share na comment kugira ngo igihe cyose dushize ibiganiro ujye ubu wa mbere ubibonera ku gihe. Ndagushimiye, njye ndi Enoch.